Ćao, ćemo sada naučiti C, a? Ajde. Prvo, što je jako bitno, je da imamo ovo. Jel? Ovo nam je bitno. Bitno je da imamo funkciju main. Zašto je to bitno? To je bitno jer je to početak programa. To je točno ono gdje nam program počinje kada ga otvorimo kao executable. Dakle, ovo je ono što moramo imati na početku. Ali ovo je jako beskorisno jer trenutačno ne možemo ništa ispisivati niti učitavati. Možemo samo deklarirati varijable i na neki način s njima raditi pa zbrajati, oduzimati, množiti, deliti itd. Da bi nešto korisno mogli raditi sa tim varijablama, imat ćemo ovo čudo. Dakle, to je biblioteka stdio. Ona znači standard input output i doslovno nam služi samo za input i output. U njoj imamo funkciju, primjerice printf, koja ispiše neki string ili neke varijable što ću malo kasnije objasniti. Evo, neki string this. Svaki red nam treba završavati sa točka zarez ili treba otvoriti novi blok koji se označava ovim vitičastim zagradama. Ako otvara novi blok, onda ne smije imati točku zarez negdje jer jednostavno će poluditi. Okay. Spomenuo sam varijable. Varijable mogu biti brojevi, mogu biti cijeli brojevi, mogu biti znakovi i mogu biti decimalni brojevi, odnosno floating point kako ih zove C. Cijele brojeve ćemo, evo za osnove ćemo samo koristiti int, evo nazvat ćemo ju broj, ono bude cijeli broj. U redu. Ono može biti bilo koji cijeli broj u rasponu od minus 2 milijarde do plus 2 milijarde, nije stvarno bitno. Nećete nikad tako velike brojeve koristiti, tako vam je samo bitno da prođete neki broj. Imamo char koji označava znak i on može biti jedan bilo koji znak, tipa b, veliko slovo b. Može biti bilo koje drugo slovo, ovako se označava. Imamo također i float, odnosno decimalni broj, koji može biti jednak bilo čemu decimalnom. On je precizan za, čini mi se, 6 decimala, 5-6 decimala i nakon njega najčešće se treba staviti slovo f, ovako, točka zarez. Sad ćemo pokušati ispisati ove brojeve, ja se nadam da će ovo uspjeti. Da bi ispisali integer, pišemo %d u navodnicima, ovako u printf, dakle možemo napisati broj jednako i onda moramo staviti dakle ime varijable, cijeli broj. Tako. Sad će compiler uzeti vrijednost cijelog broja, dakle 123, i ubaciti ju na mjesto %d. To je ono što smo mi postigli ovime. Da bi napravili novi red, stavimo kosacrtan na. Da bi ispisali znak, radimo slično, dakle napravimo posto i stavimo c i stavit ćemo novi red ovako. Dakle, ista stvar, stavimo znak. Da bi ispisali decimalni broj, ovdje već možemo se malo igrati. Dakle, ovdje možemo odrediti koliko decimala želimo ispisati. Recimo da želimo ispisati 2 od ovih 4 decimala koje sam definirao broja pi. To ćemo napraviti tako da napravimo ovo. Ovo označava da ćemo decimale ispisivati, a ovo označava koliko decimala. Moramo samo dodati još ovo f, dakle, normalno je ovo, a ovo je da ispiše 2 decimale. Na isti taj način radimo decimalni broj.
Ovo ćemo sad pokušati pokrenuti, pa ono, da vidimo šta će biti. GCC. Ajmo. Compilalo je, to je dobro. Radi kako treba. Dakle, ispisalo je edis, zaboravio sam staviti novi red tu, pa je ispisalo broj koji je 123, pa je ispisalo znak B, pa je ispisalo decimalni broj 3,14 na 2 decimale. To je prilično očito, mislim tu nemamo šta previše govoriti, ali eto, to su osnove. Također što smo mogli napraviti je poravnati ovo, tako da odredi točno 4 mjesta za ovaj cijeli broj 123, tako da koda ispisuje nešto tipa prazno mjesto pa 1, 2, 3 odnosno ostavit će točno 4 mjesta za taj broj. Mislim da se to može isto i sa znakom, to ćemo sad probati, evo, i može se sa ovim decimalnim brojem. Ćemo pokrenuti i dobijemo poravnate brojeve za par mjesta. Super, jeli? Što ćemo sljedeće? Sljedeće ćemo pokušati neki broj učitati. Dakle, napisat ćemo unesi broj. I zatim ćemo napraviti opet %d. I sada želimo učitati u korisnikov broj. Sad, u printf bi normalno stavili korisnikov broj. Jel tako? Ovdje to neće radit zbog tehničkih nekakvih stvari koje mi se iskreno sad ne da objašnjavati i sve je objašnjeno u biti u failu koji ću staviti u description. Mislim da je tamo dovoljno dobro to objašnjeno, ako nije, stvarno nije bitno, kasnije će biti jasnije. Uglavnom stavlja se ovaj znak ispred njega. Taj znak znači dereference i jednostavno, bez da previše duljim, on se koristi u scanf-u čisto da bi nešto upisali u varijablu. To sad znači da ćemo mi u ovom trenutku koda, kad se ovo unese, imati neki broj. Dakle, imat ćemo unesi broj i onda ćemo mi unijeti neki broj koji će se unijeti u korisnikov broj. To znači da ako mi sad napravimo korisnikov broj i ispišemo ga, to znači da će, dakle sad kad pita unesi broj, ja upišem 42, on će meni ispisati 42. Očito. Sad, mislim, meni je jasno da ovo možda nije svima jako zanimljivo jer je prilično osnovno, ali ako neko stvarno ovo nije skužio, bilo bi lijepo da ovo nauči. Ono što je fora sad s time je da mi možemo napraviti neke stvari u ovisnosti sa tim korisnikovim brojem. Primjerice, možemo napraviti novu varijablu suma, koja će biti jednaka korisnikovom broju plus korisnik puta 2 plus korisnikov broj puta korisnikov broj, ne znam, nešto tako, a nek bude puta 3, čini mi se će biti jednostavnije. Uglavnom, sad umjesto da ispisujemo korisnikov broj, ispisat ćemo tu sumu. Ona je ista integer, tako da koristimo %d. Samo da se razumijemo, ne moramo koristiti %d, možemo koristiti %i, ako je to lakše nekom da zapamti kao i kao integer, ali %d je nekakav standard i koristi se najčešće. Što ćemo sad dobiti? Dakle, imamo ovo sve od staro se ispisuje kako treba i mi sad želimo da on nama izračuna sumu od 69 jer smo jako seksi. 414, ja se nadam da je to točno, stvarno ne znam napamet i nije mi pretjerano bitno, ali tako funkcionira to.
Još jedna stvar koju ću dotaknuti u ovom tutorialu je ovaj return nula. Sad, zašto pobogu nula? To je čisto po dogovoru. Dakle, ne mora biti nula, ali po dogovoru se kaže da je nula, znači da je program završio kako treba. Dakle, da mi tu sad napišemo return 453, to operativnom sustavu, Windowsima, znači da je taj program završio sa nekakvom greškom koja je pod tim rednim brojem 453. Ako on ispisuje nulu, to znači da nema greške. Obavezno se mora staviti ovaj return nula, odnosno return, zato što svaka funkcija koja ima neki tip, u ovom slučaju int, mora imati return. Jednostavno mora vraćati neku vrijednost onome što ju je pozvalo. A ovu funkciju će pozvati sustav. Dakle, sustavu mora vratiti vrijednost nula. Evo još jednom ćemo pokrenuti, čisto da vidimo što se zbiva. Smotan. Unesemo broj, unesemo 67, dobijemo 402. Eto, to bi bilo to za sada. Hvala i čao.